Muraho neza bene data nshuti bavandimwe ndabaramukije mwese aho muherereye amahoro y'Imana aganze mu mitima yanyu. Iyi ni yacano ibazanira byinshi bijanye n'iyobokamana, bijanye n'amateka yaranze isi, uwezanguni n'imitekerereze y'abazungu cyangwa se irondora ry'abazungu bivuga yuko umwirabure wese aba akagera ari umunebwe, ari ntaco yakwigezaho adafashijwe cyangwa se adahaswe ibiboko. Ariko uyu munsi nakuzaniye imvano y'amateka y'umugabo bita Legson Kayira. Uyu Legson Kayira akomoka mu gace ka Nyasarandi. Ico usabwa mbere kugira icyo nkugezaho cyose usabwa gukora subscribe. Birashoboka ko iyi nkuru waba ari bwo bwa mbere yumvishije cyangwa se ari ubwa kabiri. Uyu n'umugabo wanditse igitabo bita I Will Try, kijanye gishingiye ku buzima bwe n'inkuru ye uburyo yavuye muri Afrika aho bita muri Nyasarandi akagera muri Amerika. Umugabo wagize igitekerezo cyo kuva muri Malawi akagera muri Amerika n'amaguru. Uyu mugabo inzozi ze yazigezeho kubera ko yakurikije ico yabashije kumenya cyangwa se ikigo yizeho, ikivugo cy'ikigo yizeho kivuga ngo I will try. Uyu mugabo yavutse mu muryango ukenye. Ababyeyi be, papa we yitwa Timothy Konyonyo Kayira, mama we akitwa Ozia Nyirakabanda. Yavutse igihe mama we yararwaye cyane, aramubyara. Amaze kumubyara arashaka kumuta, yamujanye amuta mu mugezi. Aha ni inkuru imwe ijanye nk'iya Mose, uburyo Mose yatawe mu mugezi. Nawe mama we yaramufashe aramujana amuta mu mugezi bita Didima. Uwo mugezi mama we amaze kumutamo yamutaye mareba ko nta muntu wamurebaga hafi. Amaze kumutamo yasubiye inyuma atareba, arataha. Uyu Legson Kayira yaje arobwa n'abarobyi bari aho ngaho. Amaze kumuroba niko kumujana bamushira nyina, bamutokinga cyane, baramubwira ni ibintu ukoze si byiza, ugomba kurera uyu mwana, si ngombwa kumuta kuko Mose we Bibiliya itubwira yuko Mose bamutaye agatoragurwa nabo kwa Faraho bakamurera neza. Nihatandukaniye n'uyu mugabo Legson Kayira. Uyu muryango wari ukenye cyane, wari utunzwe n'ibyo wahingaga. Legson Kayira yakuze nta kirato yambara. Ababyeyi baramureze, bamaze kumurera. Ageze mu gihe c'imyaka 2 bamutoje umwuga wo kuja guhiga. Uyu Legson Kayira ageze ku myaka 7, ababyeyi be bifuje kumushira mu ishuri. Bamushize mu ishuri kubera yuko bo bari injiji, batari barigeze biga, kuko mu gihugu ca Malawi hose byagoraga yuko kubona abantu 22 bazi gusoma canga kwiga. Legson Kayira yaje kujanwa ku ishuri mu myaka ye 7, ariko aho yajyaga kwiga byagombaga ko yagendaga ibirometero 12 n'amaguru, 6 kugenda ndetse na 6 kugaruka. Yigiraga ku kigo cy'abamisiyoneri babigishaga. Yaje guhindura amazina, umvaho izina Legson Kayira ryaturutse. Ubundi yitwaga Didima Kayira. Iryo Didima ryari umugezi mama we yamutayemo akiri umwana mutoya. Amaze kumutora yahise yitwa Didima Kayira. Ageze kuri iryo shuri ry'abamisiyoneri, kuko babahinduriraga amazina bita amazina y'Igikristo, Legson Kayira yashatse mu byo yaramaze kumenya, yashatse inyuguti ntoya cyane ashiramo ijambo. Yaje gushaka izina yita, aza kwita ijambo leg, bisobanuye ukuguru. Iryo ni ryari izina rigufi ry'inyuguti ntoya cyane abasha gufata aba ryo yiyita. Hongeraho ijambo son, nuko ryahise yitwa Legson Kayira. Ubwo ngubwo nawe urabasha gusobanukirwa naho izina Legson Kayira ryaturutse. Uyu mwana yakuze ari umukene cyane, kuko yakuze mu muryango ukennye ahatambaraga ikirato. Uyu mwana yagize inzozi zo kuva muri Malawi, aho muri Nyasarandi ariyo yahoze ari Malawi, ariyo yahoze ari Nyasarandi ya kera. Yifuza kujya muri Amerika n'amaguru. Ico gitekerezo yakigejeje ku babyeyi biwe. Ababyeyi baramuseka cyane, n'abaturanyi baravuga ati abarahombesheje, taho bajanye umwana kwiga naho yagiye kwiga ubupfu.
bumvaga ko ari ibintu bidashoboka, ariko kubera icivugo cy'ikigo cyabo kivuga ngo you try, yifuje kuvuga ko yabikora, yagerageza ndetse akava muri Nyasarandi akagera muri Amerika n'amaguru. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itanu n'umunani, Regson Kaira yabashe gufata urugendo, asezera ku babyeyi biwe ndetse n'abaturanyi, afata icyo bita agashoka, afata n'icyo bita igitabo ca Bibiliya, afata n'icyo nihamba, ibiryo byibuze yarya icumweru, atora urugenzi. Ababyeyi be basigaranye agahinda gakomeye cyane, bibaza ndetse uyu mwana wacu agiye he, bigenze gute. Regson Kaira yaje gutora urugendo, aragenda, yaje kugera mu Bugande, yaje kugera muri Tanzania. Amaze kugera muri Tanzania, yagiye urugendo rwinshi rw'amezi menshi cyane ntabasha kuvuga. Ageze muri Dar es Salaam, yabashije kuhamara amezi 6 ashakisha tike byibuze ya gari ya moshi yazamugeza mu Bugande. Dar es Salaam yahageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itanu n'icenda, nibwo yamaze amezi 6 ari gushakisha agatike kumujana kakamugeza mu Bugande. Regson Kaira ni ukuvuga ngaho yagenda gaca hose, yagendaga kuko yari urugendo rurerure rw'amaguru, yagenda gaca mu bihuru, kagashoka, yagenda gatema ibiti kugira ngo abone inzira ikomeza. Nihuse cyane, aho yageze Dar es Salaam yakoze amezi 6 arangiye, niko gukomeza urugendo, abona agatike kamugeza mu Bugande, arakomeza agera i Bugande Kampala. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itanu n'icenda nibwo yageze Kampala mu kwezi kwa gatandatu. Ageze Kampala, Regson Kaira yakomeje gushakisha ubuzima bugoye. Ataragera Kampala, tugarutse inyuma gato, ageze ku mupaka, bashatse babaza ibyangombwa batambuka. Regson Kaira yagize ikibazo cyane, aravuga ati se ndabigenza gute kugira ngo nca ahantu nta cyangombwa afite. Nibwo bahatambukaga abana b'abanyeshuri, nawe yinjira mu banyeshuri aratambuka. Nihuse ageze Kampala yarahabaye. Noneho yinjiye mu kigo ca bibliothèque, yinjiye muri office ya bibliothèque. Ageze aho yakoraga, abasha gusoma ibitabo, akundaga gusoma cyane ibitabo. Amaze gusoma ibitabo, abona ikigo cari muri Washington muri Amerika, cifuzaga abanyeshuri baja kwigayo. Nuko Regson Kaira abasha kuapplyingamo, baramufata. Regson Kaira bamaze kumufata, agira ikibazo kuko byasabaga kwitegera kugira ngo aje kwiga muri iyo college yo muri Washington. Regson Kaira yafashe urugendo, aravuga ati I will try, kuko kagapira ke yari yambaye agapira kanditseho I will try. Ntabwo kagapira ke yigeze agasigaye ikigo yizeho, cy'ikivugo y'ikigo yizeho. Yafashe urugendo, afata agashoka n'ibyo kurya mu gakapo gatoya yari afite, afata na bibi na cagita wa muzingo w'igitabo na karita na map, kuko map yayikuye muri Nyasarandi. Yatoye urugendo, agenda urugendo rw'imyaka 2, agenda urugendo rw'ibirometero 3,000 kugira ngo agere Khartoum muri Sudan. Urwo rugendo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itandatu nibwo yabashije kugera muri Khartoum. Rwari urugendo rugoye cyane, urugendo rw'ibirometero 2,750 kugera uva Kampala ugera Khartoum. Abashije kugera Khartoum, yinjiye muri ambasade y'Abanyamerika yari aho ngaho, abasha kubatondera urugendo rwiwe n'inzozi ziwe, babereka scholarship bari bamuhaye. Abanyamerika batungurwa cyane n'urugendo umwana yakoze rwo kuva Nyasarande akaja muri Amerika, cyangwa se yifuza kujya muri Amerika mu buryo bwo kugira ngo ajye kwiga. Batangajwe n'inkuru ye n'ibyo abatondera, batekereza yuko intego afite akwiriye gufashwa kugira ngo aje kwiga muri icyo kigo.
kuko hari hasigaye igihe gitoya bamutegereje kugira ngo aje kwiga. Byabaye ngombwa ko bamutegera kuko muri plani ziwe yumvaga yuko agomba kugendera ku ikarita yiwe kugeza ageze muri Egypt, noneho akinjira inyanja akagera muri Amerika. Byabaye ngombwa muri Khartoum ko bamutegera muri ambasade y'Abanyamerika, nibwo yuriye indege agenda ageze muri Amerika. Abantu baje kumureba cyane ku kibuga c'indege, batangazwa n'umunyafrika wari ufite inzozi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itandatu, wari ufite inzozi zo kuza kwiga muri Amerika agiye n'amaguru ava muri Nyasarandi. Abantu batangajwe n'inkuru ye cyane, barumirwa, niko bamwe bararija n'amara emotion, baravuga ati si ibi bintu nibyo cyangwa se byo kuba bifataga nka filime, nka hari ibintu bitari byo. Baje kumujana mu kigo c'abapadiri abasha kubamo, bamwishyura yiga kuri cyo, kuko kwiga muri no bihugu wiga ku buntu. Yarize arasoza, aja kwiga muri University of Washington, yiga amategeko arasoza, aza kwandika igitabo kijanye n'ubuzima bwe yaciyemo cyitwa I Will Try. Futi yanjye cyo usabwa no kugisoma, harimo amateka menshi cyane, harico icyo kitabo kizagufasha. Uyu Regson Kaira amaze kwandika icyo gitabo cyangwa se amaze gusoza kaminuza ya mu mategeko, amaze kubona impamyabumenyi mu bijyanye na politike muri kaminuza muri University of Washington, yaje kuja muri Cambridge mu Bwongereza yigayo, aza kuhabona indi mpamyabumenyi ijyanye no mategeko. Uyu Regson Kaira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itandatu na gatandatu nibwo yabonye iyo mpamyabumenyi, nibwo yatangiye Cambridge, aza kubona kuhabwa impamyabumenyi bijanye n'amategeko. Regson Kaira soje yifuje kugaruka mu gihugu cyabo cya Nyasarandi, ariko perezida wa Nyasarandi cyangwa se ariyo Malawi ntiyabasha kumukundira, kuko Regson Kaira abanyamare bamufataga nk'ikivajuru, bumvaga ko ibintu yakoze bitabaho, yakoze ikintu cyatangaje abanyamarawi bose, n'ubu bakifata Regson Kaira nk'intwari, nk'umuntu wakoze ikintu kitarakora abandi bantu. Ni nawe wakoze ikintu kitarakora abandi bantu. Nta muntu wigeze agira inzozi zo kuva muri Afrika n'amaguru ngo ajye muri Amerika n'amaguru usibye Regson Kaira. Kopi aho ngaho nzabazanira uburyo yifuje kugaruka muri Malawi, noneho perezida wabo arabirwanya cyane, n'ibindi bitabo yanditse kugeza ubwo yaje gupfa. Yapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2012, ariko hari ibitabo byinshi byiwe, icyo usabwa ni ukuja kubisoma nshuti yanjye. Ahari iyi nkuru ari cikwigishije. Murakoze cyao cyao, cyo usabwa no gukora subscribe, tuzabazanira part 2 ya Regson Kaira twari dukupiye aho. Murakoze cyane, cyao cyao, turabakunda.